Kei te matekiri katoa te uepu o Wakatū i te whakatau a te kōti pīra kia hoko whenua i te tauihu o te waka no te kāporeihana whare, no te kāporeihana hunga whare. Hunga whara mo taku he. Nā, hei tā te uepu nei me tāpui tērā whenua ki te Māori, hei tā Wakatū i haere rātou ki te kōti ike kia whakaritea he wāhanga o taua whenua mo te Māori. Ko tēnei whakatau hou a te kōti pīra, he ringa papaki ki te kanohi. Anei rā te pūrongo a Irena Smith. Koinei ngā whenua nā ACC e pakanga ana te kaporeihana o Wakatū kia kaua e hoko atu. Heoi ki hai tā rātou pīra i whakaitia. He kōrero ārero rua, ngā kōrero o te karauna, e ai ki a rātou ko tēnei, ko etahi o ngā peka o te karauna, kāre i te karauna, me ki ko te ACC, he tauira. Engari kia mātou, te Māori, he peka te ACC o te karauna. E ai kia Wakatū, ko te take i kawea te karauna ki te kōti pīra, ka hore anō rātou kia whakamana i te whakatau a te kōti matua e toru tau ki muri. Some of the Crown entities, in this case ACC, started trying to sell land in the Nelson region before we'd had a chance to actually work through the implications of the Supreme Court's decision. The Supreme Court recognising that the Crown is the trustee of our land. E ai ki te roia matua o te motu a David Parker. We are honouring the Supreme Court decision already. Engari ki hainga iwi o te tauihu i te whakai, kua whakaritea rātou kia kawea te roia matua ki te kōti teitei a te marama o Akuhata. We're arguing that he should make a declaration to protect the land in the district, protect any further against any further sales. Tino hoha ki au mātou, mahi nanakia, te mahi a te karauna. Tūwhera tonu ngā whakaaro ki te kōrero ki te roia matua i waho atu i te kōti. Kua whiwhireta hoki a Wakatū i a ACC ki te kōrero mo te taha ki te hoko atu i ngā whenua i te pokapū o te taone o Wakatū. Irena Smith, Te Karere.